Akari na biashara bachukane bakorombo teithio kuma kiri muntu rombo gwethera akimenya mucio kwa makaniko moro twire tauniu na rito Samuro Mwangi ura wina wimbo kugwirikana bomba kwethera ni kansa kendo no teithio bokurigitwa akiare mwekuru we ura withirite ari mu biashara kinya we tauniu ya chuka ariwo Mwangi amurire kuone banana ndi mwakatha ya takinya kuo na murimo yoni yo banyamarite bonene nende na kuromba kinya ntuba wendi boboya urabomba kuira baba teithia kenda Mwangi ethira akirigitwa kumania na thine nio ya wimbo burakwithirite bwe muchumbura ko kaita gakanene. Samuro Geshima ana ripoti. Samuel Gathenya Mwangi ibundi arinkuma wa redieta chiankari muchiwa chuka aramu na gukuma mwambirio wa mwankojo ataigitwe akirutagwira kumania na ndwari erai muthiriti Nyaburu. Mwekuru wake Rose Kanyuanwe aigitwe akirugamira urigiti bwake amwe na mobatu mara mangi mamuchi kumaniana ka biashara gake kanini gakuthiurukia twinto ta soda na ndremende akiendagia. Gathenya na thiurukite na Jibitari Kathumba ara akiruthirwo ithimi airitwe ari na murimo wa nyimba aramu na ugunda gitari batamenyete eri kiwango kiriku. Ika ugonjwa haikuwa kubwa, kalikuwa kiasi. Sasa nikaenda general, nikafanyia scanning, nikatimwa Meru. Nikaenda kwa daktari wa masikio, ndiye alinituma Doctors Plaza Clinic. Nikachinjwa tunyama mbili hapa ndani, ikatumwa Nairobi. Twacoka ndagitari tukubia ndagitari atwira stage yenu atukumielewa stage ki haya kumba unavo atutuma kuri kungi turia kenda kithimo aringi kiathimwa ndagitari tobia ntosugenda ndagitari soti na twira still isoti nite kumenyeka ari stage matikuruta stage ki. Mwekuru wa kende ariugana kinyete muthia nyuma ya gutumira mbia cionthe kiri urigiti bubu. Tuthite cibitari njeno twabinyira ku twacoka twatumwa Meru kuma Meru riu turi Meru riu thaino twathie Meru ni twetua mbeca imingi cia genda thondekwa na thaino ni mbeca ina nacio natumira ciathira ndenagia ngiki kana ki aungaite ni mbikari ugu. Ariuga akienda muno kuonithania Gathenya na antu bakwago aramu nogu akuga kuma bagurane nkurukia mianka 3 mikuruku Gathenya ataro amwinukia kana amumenyithania na antu bago. Mimi sijui watu wao hata mmoja, hata simu sikuagi na wao. Nilimuitisha namba hata aliambia namba zao zilipotea, alafu atakai twende kwao. Nikimwambia twende kwa wanakataa. Monogu aririkana aumite ntere chia banana Nairobi kwa mukuru Peter Mwangi na gina Charity Wanjiku. Tulijaribu kumhoji siku nyingine hapo, akajaribu kutueleza kwao saidi ya banana. Ukienda saidi ya banana kuna place inaitwa kuna Catholic mahali kunaitwa kwa Karuri. Ndi mwekurujo amwe na biashara barabangi bamuchiojo wachuka ibaunganite bakienda Gathenya atetheriwa na antu bawendi bwega kuona urigiti kenda achokera wira yake. There was all statement yawe agambia nyamwa kithimi kionekana Nairobi kana Kajambe kana Moyale. Leo niyo na amerali kuringana ndagitari bombe kali niyo tiona kiaki kana ki na kwenda msaanda mtore na gintu no okekie mama kwa iruma building na kila kionthe nakyo tumutetherie tuonekethwa na kumba kuthi cibitari atiritwe. Nkuruki bakendaga antu bakwago baibumiria kenda batetheria mwekurojo kumutungatira. Tunkiromba antu magakoro mari makuona onto mesirie buria manke mutethia na buria angikinya nau kwao antu makamenya alini ire ari thaino nuntu guti muntu no ari umwe twice amukonie. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Geshima.